U nekom trenutku života svaka osoba je imala loše iskustva ili određene traumatične situacije koje su im nanele veliku emocionalnu patnju. Kada utonete u jednu od ovakvih delikatnih i teških situacija, možete pomisliti da se nikada nećete oporaviti i da ste dotakli dno. Mnoga istraživanja dokazuju da emocionalni bol boli baš kao i fizički bol. Ova vrsta bola je subjektivno iskustvo i za razliku od fizičke boli, rane se ne vide. Postoje različiti razlozi koji uzrokuju velike emocionalne patnje, ali bez obzira na uzrok, neophodno je da na pravi način shvatite zbog čega vam se ovo dešava, da biste mogli uspješno da prevaziđete patnju. Uzroci emotivnih rana ponekad nisu očigledni osobi koja od njih pati. Kada ste zdravi, vaše emocionalno stanje je u velikoj meri povezano sa vašim osjećanjima. Međutim, kada se osjećate povređeno, skloni ste da izgubite kontrolu, jer je taj nevidljiv bol mnogo veći nego što se čini. Ova nevidljiva rana je izvor velikog dela vaše patnje, frustracije i besa. Istina je da je bes prirodan ljudski odgovor, ali taj bes se često može okrenuti ka unutra. Mnogo je ljudi koji svoju bol skrivaju iza besa, kao zaštitni mehanizam, umjesto da ga oslobode na zdrav način. Emocionalno ranjeni ljudi često pate od straha od neizvesnosti i u njima ostaje imaginarni strah, da li će doživjeti još jednu emotivnu traumu. Oni se boje budućnosti umjesto da žive u sadašnjosti i plaše se da će trauma se ponoviti, te ostaju zaglavljeni u svojim bolnim obrascima koji se najčešće manifestuju u niskom samopoštovanju. Iz navedenih razloga, ukoliko ste osoba koja emocionalno pati, možda je potrebno da taj bol i patnju sagledate iz drugog ugla. Možda je emocionalna bol nešto što morate da prođete da bi dobili nešto bolje u životu. Gospod će, iako voli svu svoju decu, dozvoliti da osjetite emocionalnu patnju iz 3 razloga. Bog možda dozvoljava ovu emocionalnu patnju u vašem životu jer želi da mu više verujete. U Bibliji je navedeno da će Bog kroz period patnje proizvesti u ljudima izdržljivost, karakter i nadu, koji će tada poboljšati ljudsku sposobnost da uživaju u Božjoj ljubavi koju je Sveti Duh stavio u njihova srca. Međutim, kada se nalazite u takvom periodu života, možete se pitati zašto vas Gospod nije mogao naučiti ovim lekcijama na neki bolji i manje bolan način. Da li zaista morate da patite ovako da bi naučili neku lekciju? Iako bol i patnja nikada nisu prijatni, Bog ih često dozvoljava u životima ljudi jer je spreman da vam dozvoli da iskusite kratkotrajne probleme kako bi vas pripremio da bolje dane prihvatite sa dužnom zahvalnošću. To je jednostavno tako, jer ljude često ništa ne može da probudi da potraže Božju pomoć, dok ih stvarno ne zaboli. Ako je Bog dobar i svemoguć, zašto dopušta da njihova stvorenja pate i podnose bol? Ovo pitanje muči svako ljudsko biće, jer nezavisno od svojih uverenja, pre ili kasnije svako se suoči sa patnjom, bilo svojom, bilo svojih najbližih. Odgovor je zapravo jednostavan. Možete u životu zanemariti zadovoljstvo, ali bolu uvek zahteva pažnju. Bog nam šapući u našim zadovoljstvima, govori u našoj svesti, ali viče u našim bolovima i njegov megafon će da probudi i gluvi svet. Bol je jedno od najmoćnijih Božjih oružja u procesu pročišćenja i zbog toga Bog želi da budete čisti i da mu verujete. Zbog toga, jedan od razloga zašto Bog dozvoljava da ljudi okuse emocionalnu patnju je taj što on zna da ponekad ne postoji ništa što će povećati vašu veru u njega nego bol. Jer ukoliko nađete njegovu ljubav i osjetite njegovu utehu, doživjet ćete mnogo više radosti i zadovoljstva od patnje koju ste pretrpeli. Bog vam možda dozvoljava da emocionalno patite kako biste priznali da vam je potrebno isceljenje u nekom delu srca i da bi sprečio da ponavljate greške iz prošlosti. Razlozi za emocionalni bol su različiti. Bilo bi previše jednostavno samo reći da Bog uzrokuje patnju u životima ljudi ili da oni sami izazivaju sav taj bol. Ponekad vas Bog može testirati na taj način, a ponekad i vi sami stvarate iskušenje sopstvenim lošim izborima. U oba slučaja, emocionalni bol koji doživljavate vam govori nešto važno. Ako imate bol u nozi, to znači da nešto nije u redu sa vašom nogom. Ako imate bol u grudima, to može da znači da imate srčani udar. Kada se opečate, bol koji osjećate izaziva refleksno pomeranje ruke što sprečava dalje povrede. Lokaciju i vrstu bola koji osjećate u svom telu je postavio Bog, da bi znali šta nije u redu sa vama i šta treba da uradite da se to ne bi ponovo dogodilo. Navedeni principi su isti kada je u pitanju emocionalni bol. Patnja koju doživljavate unutar sebe treba da vam nešto kaže.
Baš kao što je fizički bol simptom specifičnog problema sa vašim tijelom, emocionalni bol je simptom specifičnog problema u vašem srcu. Iz tog razloga cilj nije zaustaviti ili izbeći bol. Pravi cilj bi trebao da bude pronalaženje osnovnog uzroka emocionalne patnje. Zašto ste emocionalno povređeni? Da li vas je neko povredio i znate da treba da mu oprostite? Pokušaj da se prikrije duševni bol povećavaju teret. Lakše je reći boli me zub nego reći srce mi je slomljeno. Da zaključimo, jedan od razloga zašto Bog dozvoljava emocionalni bol u vašem životu je zato što treba da tražite isciljenje koje je potrebno vašem srcu. Da ne osjećate bol, dozvolili bi da vaša srca ostanu zauvek slomljena i ranjena. Gospod će također dozvoliti emocionalni bol kada grešite i okrenete se od njega, tako da se sećate ovog bola i da to više ne radite u budućnosti. Što pre priznate pravi izvor emocionalne patnje kroz koju prolazite, pre će emocionalna patnja nestati. Uvek postoji razlog za emocionalni bol koji osjećate i morate da shvatite koji je to razlog da bi mogli da se iscelite. Bog vam možda dozvoljava da emocionalno patite kako bi vas pripremio da pomažete drugima. Vaša patnja često može rezultirati time da imate više razumevanja za druge ljude kada se nađu u sličnoj situaciji. To se navodi i u Bibliji kada se kaže da je Gospod Otac svakog milosrđa i utehe, koje vas teši u nevolji, da bi vi mogli da utešite one koji su u nekoj nevolji, utehom kojom ste i sami od Boga utešeni. Oni koji su u stanju da donesu najveću utehu drugima, često su oni koji su i sami najviše patili. Ako ste zamolili Boga da vam podari isceliteljske moći, proces obuke će često uključivati i periode bola i patnje, jer tako ćete na najbolji način naučiti šta može da pruži utehu i kako pomoći onima koji pate.